Ban kentiu ya ke jing elek kai, bada ke juk kapor ban penrung ha ke jing mut jing perkhat jing ke samlanya kali, bakim day ban penlong jakai elek kai ha ke surok ha ke ni ke kenti lami sekawai ke kenhon ke bathamai ban shem ya ke lengkor ban yalap seki khana bat ke samla ke jala halor ke ni ke benta. Ban lom mi ke khana bat ke samla ha ke wei ke lempung bat banyo ya sa mi ke kubor ban light na ke jing mensau lane ban pen mensawi ki wei pan ha ke ni ke tayo ke ni ke kenhon ke la penlong da ke jing ya ko nya kali arsaka ke bashisngi ke balatep kum ka First Motocross Blackwood Motorsports Challenge. Haga arpenyo trek benail ber arhajar arpuwe. Kekenhuan jagiro shampang haganya kali banya tok ki bahapo kalama jong Meglaya Blackwood Motorsports Society. Hapo gejingilam jong Presiden uba Patsha Karkongor, badu General Secretary uba Wilfred S. Pengrup. Kila penlong ya gejingikop nya iki tok bad ki skuti haga shisni. Haga jaka ke badon haga shnong dieng yong ha mau diang haga jaka jong ikong Maryles Mauri. Ibal ais ngobahaban pedon kam ya kene kejaka. Hagani ke jingya kop ke bashisngi lawannya shimbenta dapalat menyopongut kirang baknya tok bat skuti nakaleng kene kejela. Kentop dari lom garo bat kiwe di kejela kene katanch telam mingi. Bakentop na kejela Assam, Nagaland bat Tripura. Ya ke jingya kop la pihak hakisan benta. Kata ke expert class 4 stroke category, ke novice class 4 stroke category, ke 2 stroke category, ke skuti class category, bat ke open class category. Thì con ấy đây là ai không lấy xoay PCM mà PCN mà là one ya cover cái này cái event chungi thì cái này cái event chungi thì cái base cái này cái bắt cái motocross hi motorsports mà thì này chúng ta sinh cái này tăng two wheels motorsports mà cái này cái cái chungi rồi cái Shillong bagi qua bên long cái này events babiang mà ba itu lu ba ya borok ki riders ibadan hanya Shillong di ibadan talent ibadan cái sub mà bang but cái skills then nakadaw nakini kita bangi in ro muswahi ba kimji yo are kwe ka publicity ma kimji yo are ga jing itu ithau ba kanno ki dani ka sap banya ikani ki banile ka ikani ki you can events ma so kawai ngasunat ya ba ki riders mentas ngile ba ki wan ndai tang nak Shillong jungi nak no gari tang state nak no district jong Meghalaya jungi mo tang ba ki bonha nak ki state ro mo kum napa Assam ro gidon te napa Nagaland ro gidon napa Mizoram ro gidon hi te iwe hi badan tu bawan lang ro Mizoram te napa Silchar ro gidon hi te kita nga sungu ba ki lawan bani simpat ha kani ka event jungi kan kata. Kajing temu hi halor kajing penlong ya kene kajing ya kop kalong ban kentia we kene kejat jingel akai ha kene kejela. Kabamenta keladon ru ha ke sports kota bat kabelong ru kajingel akai ke badan kajing kermen ni rangel akai. Ban pau tang hakari hendrai wat sabari ru kumjo. Kawai pat ketong kalong ru ban pen priang ya ke kubor syakum kini ki samla. Bakem dai ban pen pau kene ke sab jongki syaki surok bayat ki kalipat ba. Namar kala ban bo a kajing ma tang ya kejing em jongki nrewat ya kejing em jongki weiru kinong let nong wan. Ka message takeaway nga kwa ban focus ba ken kadi hapa ka road safety hi. Pa bangi permission do na DC
ya kan ni hi ka main subject kin mo ka main phang ba boro ki be nya baik ne be nya kali hasudok ki nya thulmor bet ki poi be ha ka jing mun sao ne ka jing kanu daga jing accident ken bat kam tam ru ka elam sha ka jing yap ru ka ba sumusi bha ka tate in fact kani ka jing sosi ka ta bhai ki kemi ki paru te ka wi ka message kani akwa on pass lada fi akwa bania you puni ya ka sab la jang so bha kontak yang ini kontak ini lo ki association badan ha di pak shilok hila ban wan in ai ka jing hi kai fila ban ni ha kini ki tracks ru ni don be ki coaching e ru wadum ya ting wadum sala fila ban ni kontak ngi man ka por hanu no por ngi kloi ban yarap Hadian bala pendap lut ya baro ki jing Yakob akan ngesni nalor kinong job nagi wai pat ki jela idon bon ru kinong job ki ba nak ni ke jela Meghalaya ka ba pen pau sha ya ke jing don sub jungki ha ki expert class 4 stroke category ya kanam la adu la job do bantai lang jerwa uban na Shillong ya kanam baar la job do Darren Kharkongor na Shillong but ya kanam balai la job do Manas Rajbongshi na ke jela Assam ha ka novice class 4 stroke category ya kanam la adu la job do Indrajit Kalita na ke jela Assam ya kanam baar la job do Stevie Lingdo na Shillong but ya kanam balai la job do Evander M Sangma na Tura ha ka 2 stroke category ya kanam la adu la job do Anthony Lingdo ya kanam baar la job do Batista Marbanyang but ya kanam balai la job do Taibor Wankar but kini baro laingut kidai kibana Shillong ha ka scooty class category ya kanam la adu la job do Bakmen lang Dakar na Shillong ya kanam baar la job do Tuman Sharma na Gajla Assam but ya kanam balai la job da Usai Prang ke Lengskor na Shillong but ha ka open class category pat ya kanam la adu kumurang bat tebet tam ha ka jing Yakob nya thok la yora da usamla bantai lang jerwa kum nga julele akai sa national level kalong very tough kalong baro ki rider kilang perfect te hajing sam jonga hane haka ne kasni hane kane kasni te ki rider ki dang ya duna hi ki duna ki jing practice ki duna te ngangi ngakermen pat baki ya la hi banyanya hadu baka track ru ka long ka ba e sha tang ba ki nya abet te ngasu komen kata hi. Yeah, it was a very grateful and enjoyable. It was a nice event, and also I would like to thank the MBMS to give us such a privilege to participate in this event. Also, I'm representing DEM AMAM, which means Adventure and Motorsports Association of Mokokchung, Nagaland. And this is my first event out here in Shillong. And I've got a lot of experience attending this event. All the participants is very fair, and then it was a very challenging everyone. It was a very competitive. I'm planning to come the next event also. future te hot good question ba kata ba kawai te nga kwa ka lat ken bangan yo approach ka government mo because kani ka motorsports dari kelawan ha ka kota jong ka sports mo te menta ha ka jingwan kani ka sports kota ha ka department mo jong ka sports department nga kwa ba ka kan ai kini ka jingrap mon da kaliang jong ka sports department khnang ba ki riders sungi dei kin yo ya kala ban ya kun sha baru ken ka ju upor ndai tang ma chu kun tang hang ni kama bani rap lem yangi kanang bagin yo ban pha ki riders kanang bagin job nam ta ka state jungi ru ken tha ju por kum ki ba le ki football ki cricket e te kani ru ko ka sports hi kani ka sports li ka bon ha ka passion ka mo ka enthusiasm na onsu kam kata te balingin chupen sob da e ken ni ma ye ka sab ba ki dan ki khna hane kata ka badam kam e lada ka sports department ka kloi bani rap ni kloi ha bani tur chakmat ken ban bunwara na mi ka yu ka jela jungi ken